سلاف وريس تماشاوان هيجا ام د برنامه كردي هند بم دا دي سال پیشبري ونا تماشاوان هيجا د برنامه بوري دا ام لسر گوتنه پیشیان کردان سکنی بون و درسه دجی ام جوی مجاره دوام بکن ام د نیوی د مابون ام دخوازن کو گلک گوتنه کردان ورنه زانین ورنه ناسکرین ام ایروجیل سر وب سکنن هوا نوجب خیراتن خير سلامت چاونا باشن باشن سر چاواتن خود جو راضی به اجی باشم بلی ما ملسر پیوین یه ام بیشن کوین آنجین سر گوتنه پیشیان ام سکنیتن ما میناک دادن امیش بدری دوام بکن ما چند گوتنه پیشیان ما برینها ما گوتن و ما معنی کرن امیش بدری دوام بکن اتخوازم دیسال سر ویم جاره ون میناک نج برای بیشن کرم کیت خوازه بیشن هر باجو کور باجو گا میشینه گا نیشینه آنجی بلی ما گو چه ما گو ناوی وادیسا ناوی مجاره ما گوتنین گوتنین پیشیان بله تگو چه؟ تگو هور باجو کور باجو گا میشینه کور باجو و گا نیشینه بله هور باجو کور باجو گا نیشینه معنی اوی چیه؟ کودره دم بکارتین کرم که؟ yani derin anlamında ama ها يعني مدجين چه درك كو كاركي حساس ده كاركي ام بيجن زحمت ده ان بيجن چه جبر كو يكل سر بسكني سر به مجاري باش كاري خو باقج بكي خوشك بكي ان بيجن چه هور باجو كور باجو وغا نيشينه يعني جبوي كاركي زحمت ام بيجن نوع يعني بلا ام بيجن جوتي ته هور جيبه يعني قالك النزيكي هفدو بن خط وكور جيبه ودوي غاجي نو نيشاندن يعني تشقع شيء خو خشك بكيجي دويت زرار ندي تدرا يعني كاري خو بيكي ماسي بكيج بر في كاريج بر فيكي ام د جهه وهذا ان بيجن هور باجو كور باجو غا نيشينا يعني كاري خو ساغلم بك بلا تكي ماسي تيدا تنبن كلامكن يكدي بيوكدي كلامك قلتم كوتاجرت برنادا بله برداجي كنت بردا بينك بينك بله كوتاجرت برندا كوتا بردا بينك بله كوتا قرت بينك بله معناها في شيء كلامك تشتك دستة ده هيسك مثلا يعني نيمت جبوا نيمت مثلا بيجن قدراوي بزانه يعني جارك كدي هي نيتسين بله بله حتى دستة ده حتى دستة ده سلبي سكنه يعني ام بيجن جياني دقلك جرا ام بيجن فرسان تينا دستيما نيمت تينا دستيما بلكي دبيو يختي تبكار بيت كاري وقتي كوش دستة دركت ايدي طيبك بيجي بلكي هوري نوع يجبر وياكي بيجن تشد بكوتا قرت نبردا انجي برندا كوتا بردا بينك يعني يدي هاو تي يعني دجياني ده افشيلتك خوشك المدينه يعني بيشتي كار هاتا دسيتا لسربس كل بيشتي شوي دي تبتقاب كي اخ واخ بك به هوتي بل يكدي كلام كجهات كان اتي ما كان جيناتي بله بيجن تشيك كان اتي كا نياتي ما كادينجي نياتي بله معناها في شيء كلام كجا يعني مرو تشت هر تشت ده هنكي ببيفان تبغيري يعني تبغير يعني زيادة بيدنش يعني أختك إنسانك زيادة خوارن دخوي مثلا كيسي إنسان كذي أم تبيجن زيادة دخوي أم بيجن شيء كانياته ما كادين جنياته هنكي مرحمة بتشكي مرحمة تايه بتشكي أم بيجن ببيفان بخوي هات تشتكي اللي جورش أم بيجن لا خاصة الجور وسولاوي تشقاس جير لازمة بوي شكلي إنسان تبغيري يعني زيادة بيدا مروبنش خليج بري أكيد بيجي كانياته ما كادين جنياته كاو كادين زانن بلكي الدسابور دم سر سكريمنا ما قلت كات شي صمان كادين جي صمان لك بله
peyvekedi ez ê bêjim wedivê em bêjin çi îşê xwe bike esas da dilê te neke waswas. Dil çi ye? Yürek. Dil. Dil. Kalp. Kalp, gönül. Yani Ne? yürek. Anji yürek. Kalp. Beli. Mعناها ve çi ye? İşe xwe bike esas da dil neke waswas. Keremke. Yani merov çi kar dike beraber biraz sağlam bike Sağlam ki bike. başı şüphe. Neke ve ev gibi Şüphe yani. tereddüt hindurê Tereddüt, me de evet. hinavê me de nemîn ne ye? Evet. Em nebêjin ka gelû çawa çêbe galê baş çêbe bê Bu ne xirab bu? Belê. Bû nebû. Ji ber wekê divê em karê xwe divê em rast Jî durust bawer bikin. vê. Belê. Divê tu ji karê xwe bawer bê. Yekedî min dixwazim mînak kedî bidin. Keremke. Ne jina bi kenokî ne zilamek Fediyokî. Fediyokî. Belê. Fediyokî hebu. Belê em dijin çi? Ne jina kenokî ne zilamê fediyokî. Belê. Kenokî çi ye? Gülen. Çok gülen. Kenokî. Güleç an jî zêde ne? Belkî. Ruken. Ya da Em kahkaha. bêjin yê zêde dikenin em bila bê güleç. Zêde dikenin. Ne? Yani jî çok gülen Tirkî em bêjin. Fazla gülen. Fazla gülen. Kenokî. Fediyokî çi ye? Utangaç. Utanmaç. Fediyokî. Magoçe fediyokî utangaç. Utangaç an utanmaz. Ki jana utangaç az. Utangaç. Zana. Belê. Utangaç. Utangaç. Yani yekû em bêjin fedî dikin derkevin nav insana an jî fedî dikin bi peyvin bişteğlin em ji war dibêjin fediyokî. Mعناها vê çi ye? Vê gotina pêşiyan kerem Yani jinekî pir keniya başlığına yani. Belê. Ji bo jinekî Civatı kenê da, yani erê. pir, Pir ne başa. Ji bo jinekî kenê zêde ne başa. Ji bo îzlamekî jî çi ne başa? Fedikirin ne Fediyoka baş. fedîkirina zêde ne başa ji Ne bo baş. îzlamekî. Yani ev jî mesela em karin bêjin ji bo kültûra Kurda an ji bo çanda Kurda em karin bêjin ev heye ne ya. Yani de çanda belki her netewî de her gelî de ev nebe ama ev peyv Kurda gotiye ji bo gelê Kurd gotina em karin bêjin ji bo Kurda jina ku zêde dikenî nav civatê de û zilamê ku zêde fedî jî bike zehm ne baş. Belê. Yeka dî ji were bêjim Jana teliyê Jana teliyê çi ye? Teli ye mamosta ya? Telî. Jana teliyê derdê hewiyê. Teli. Telî telî Yani binivîsim tili parmak. ne? Aa. Telî jî Tilî? dibêjin, tilî jî dibêjin. Em karin her şeklî jî bêjin. Tilî. Bêjin çi parmak. Jan çi ye? Acı. Jan acı. Em ê jî binivîsin. Wekî dî hewî. Hezan hewî çi ye? Kuma. Evi. Hemî kuma. Kuma, değil mi? Belê hewî jî binivîsin. Hewî kuma. Belê. Me goçe jana teliyê derdê hewî derd çon zanin. Derdê hewiyê yani çi ye? Derdê teliyê derdekî gelekî girana gelekî zehmeta. Wekî çi ye weke derdê hewiyê ye. hewiyê. Çima derdê hewiyê? Derdê hewiyê ji qey giran ji ber wekê şibandine wê. Belê. Peyveke dî karin bidin mînakekî keremke. Kes bivira nagê ji kavra. Belê kes bivira. Kes bivira nagihîje kavran. Belê. Vir çi ye? Berev yalan. Vir yalan. Tirkiyen bêjin yalan. Kurdiyen bêjin vir jî wan bêjin deraw jî. Deraw. Belê. û dernacî bêjin kizb. Kizb erebî eslê xwe. Lê Kurdî jî carna têkarîn ne. Bê filan kes kizb kir an jî kizb tiştekî ne baş e dibêjin.
بله مگو یلان کافر اونزان چی کافر Koyun Kavur. türü. koyun en bejin çe kafir براستی بجن میا یک ساله یا ساله و خلاص بوین بجن کافر اما ترکی بجن چه بلا اوج قوین به يعني قوين بجن چه ان مه ان بجن انجي مي دي بجن لبلي كو برخك تليب تشوشكن كو یک سالي بو صلاح خلاص كرن بجن كافر بله demek ki معناه ويتشيا يعني جبوي كردا ور ودرا وكذب تشتكي نباشا تشتكي ام بيجن عيبه برويكي قلتنا بفرات تكس ناجه مراد اخوا تكس ناجه مقصد اخوا جبرويكي قلتيا بفرا كس ناجه كافرا انجي كس بفرا ناجه كافرا بله يك ديج ور بيجم قدره گله چه زانی کربش دویت کری رش بله اف جی گوتنه که پیشه کرده براستی هم کارم بشن اف ده بیت که ملایج زیری ده جد بوره ایدی هم نزانن اف بیت آنجی اف گوتنه پیشیان ایدی ویا آنجی بری وی هناك گوتی هم هم نزانن لبله ده بیت که ملایج زیری ده جی اف هفوک دبوره دبی قدره گله چه زانه کربش دوید کریرش کربش مزانی چیه؟ کربش بیجن گیاه که کردخون جبروی کی بو ناوی بلکی کربش بیجن دیکنلی اوت ترکی دیکنلی اوت yani گیاه کی بستریه کردی هم جرد بیجن کربش اغلبه کردخون جبروی کی گودنه کربش بلکی بله معنی اوی کی تخوازه بیجن نه بیش نه از بیش بله یعنی گویی چه قدره گله چیزانی کربش دوید کریرش یعنی انسانی کو ام بیشن استاتیکش تشتا خوشش تشتا ظریف فهم دکن کینا انسانن آنجی انسانی مدنینا یه خوندنا یه دنیا دیتی تشتا خوشش تشتا سبحی فهم دکن او قدره وازانن یعنی انسانی جاهل انسانی نزان انسانی کو دنیا ندیتی قدره خوشکاتی و قنجی نزانن جبر ویکی yani bir şekilde mecazi gotiye قدره گوله چه زانه کربش دوید کریرش گول چیل ودرت تشته خوشک ام بیجن تمثیل دکی کربش شی تشته نخوشک تشته پیس تمثیل دکی بله از دخوازم هر ما بشک دی مگو گوتنی پیشیان گلک طایبتی واهنا مگو چنا مگو گالرینا یعنی ام بیجن من زانن کی گوتنا دناف گل ده بگوتنا گل هاتنا نویسکاری و کی گوتیم نزانن دوره مگو چنده گل و گریداینا مگوت ور حاصل چنچکی با و دوبرجی ام د بیجن یا چاره ان بیجن د گوتنه پیشیان ده گوتنه پیشیان ده چه هيا شیرت هيا يعني اغلبه شیرت هيا بله شیرت چیه شیرت نصيحات نصيحات بله تركيا بيجن نصيحات اصلي خو نصيحات جيب عربيه نه بله ما گو چه ما گو شیرت ده گوتنه پیشیان ده هنا يعني انسان بري بافو كلمه يبري ام بيجنجين جبر شاف بيف قوتنا جبر كو انسان درسك يجي بقري ابرتك يجي بسطيني نويا يعني دهر بيف كده ام كارم بيجن شيرتك هيا درسك دي انساني پیش روجي ان يپشوارك ور بله ام كارم بيجن وانا حميا دجي او شيرت هنا ام يجبي واجي ام هناك ميناكا بدن وقت بيجن چه دي بدم على خوي دم على الخوي دمالة كده نابن بله كي تخوازي معناه بيجي مع الخوي چيه مع الخوي ev sahibi
ev sahibi sermiyan anjî bejin malxwe malbat. belki aile reisi em bejin Tirki aile reisi بله اف پی معنی او آیلری چه کود مالی ده پیواوی دبوره پیوایی دچن بجنه ویره چه مال خوی گفت که دو مال خوی دماله که ده نابن چه معنی اوه کرم که Yani yek mal ki heye, بله yek mal ki heye. Yani du hev evdikin. بله Pevd için. پفد چن بله. اره پسکریک در کبن نه بله. یعنی دماله که ده آنجی دباجاره که ده آنجی دولت که ده دسروک دسر چه نابن بله. یعنی ده ام بیجن سرمیان چه نابن دوی ام بیجن پرگالا خانی آنجی پرگالا دولتی آنجی یا باجار دسته انسانی که دبی داجبر کو تبلیغی چه نبیج برای یکی بیجن چه دمال خود مالک دنابن دوی پیوایی کی سریع هر کسی لبی بله یک دی ان بیجن چه بیجن بلا هندک به بلا هندک به و چاو به بلا رندک به بلا هندک به و بلا رندک به چه معنی به هندک چیه Az. As. az نه بیجن هندک امیج بنویسن هندک بیجن هندک بچک گیم نه سه چهار معنی وی هنم گلک جرا سه چهار بلکی پیوی وی هنم بیجن بلا هندک به و بلا رندک به چاوت به معنی وی کرم که Hindik ve pır baş be. He. Yani pır ve ne baş bu? بله وقتی خرابه. که پرو نه باش به بلا هندک به باش به یعنی ترکیت بیجن چه Az olsun. az olsun öz olsun ne Ben- yani belki emne kişi معنوية يا كردية بيجي وقتی كوتا كاركر وقتی زيادة به خرابه بلا هندق به اما بلا خوشك به بلا باقش به بلا الجور كو ام تخوازن الجور دليمه به بل يكدي ساغد به جهه خنجران خنجر خنجر تركيد بيجن هانشر بيجي بنويسن خنجر هانشر بله وخنجر نبي اسمه Mevlisi. خنجر بس Hançer. خنجر بيجم كردي بلكيش كردي جهاتية تركيد بيجن هانشر حتى مكان بيجن ملايج زيري ده بيتك خدت بيجي چه ده بيت دلگرت و ده به حد درج برجو پنجران جبوي ديل برا خود بيجي ده به حد درج برجو پنجران دلگرت و دا بر خنجران افرنگ حال ديل بران لو عاشقان خوين بو جگر بله يعني خنجر زوبا هي امكارم بيجن بله بساغ ده بيجي هي خنجران ليه ساغ نابه ساغ نابه جهه چه؟ جهه خبران بله معنی اوه چیه؟ کرم که؟ Ez kere. بله Ciye xencer yani xencer lek ev laşameru. بله E, biri sağ bir Davida sadı yani. sağ بله Ama یک ev خبر ki- کشتره بیجی Böylece mirov evde be. زوب زوبا او جهه ونا Öyle. برین او برین ساغ نابه Ev birin بله. sağına yani. يعني معنی اوه چیه؟ يعني دوی انسان گوتنه خوده چکی بیوان بن ام بیجن بالدار بن لیدی قد بکن وقتی کو پیوین اشتغلین خبرك نخوش جي حوالي خارج انسان در دور اخر نبيجن جبركو او برين زوب زو ساغنا به راحتنا به اللي بلي برينا دستا برينا خنجره برينا كيرا قيزو راحت به بلي هي قلت لي ما برن وقت ما خلاص بود بقي تشيكون برزن هاد فيدري Ne? نه ماما Tamam. بلي تماشاوان هيجا الفيدري وقت ما خلاص بو لي بلي مجارما و دوام بكي ان شاء الله ده برنامج جديده ام ليسا جفيدري دوام كن نها بمينن خير خوشيه ده بخاطري